Drago mi je da kao načelnik Odeljenja za saobraćaj i transport mogu da ispratim 2020. godinu sa ovako impozantnom isporukom vozila. Danas ste mogli ovde da prisustvujete prikazu 27 novonabavljenih motornih vozila, od čega 22 motorna vozila su neborbene opšte namene, a 5 motornih vozila je specijalne namene. Vozila koja ste ovde danas mogli da vidite prvenstveno su namenjena za popunu logističkih jedinica u smislu poboljšanja pokretljivosti logističkih ekipa na terenu. Ona su posebno značaja zato što najvećim delom omogućavaju istovremeni transport lica i tereta koji je potreban tim licima za rad. Pored toga, prikazali smo i sanitetska motorna vozila s kojima je nastavljeno zanavljanje voznog parka sanitetskih motornih vozila i 2 autocisterne za gorivo koje su namenjene za popunu aviona gorivom. Specifičnost tih cisterni je što su sposobne da u istom momentu vrše popunu 2 vazduhoplova gorivom i za nekih 5 minuta mogu da ih popune u potpunosti. Nadam se da ćemo naredne godine nastaviti sa daljim projektima, opremanjima i sa ovakvim aktivnostima.